ya kwamba sasa ile kupembelezana na wakora ati wanapewa bondi ya pesa kidogo alafu wasunguke hapo wakuje tena kupigana na polisi, lazima ikwishe. Tumeelewana? Ile shida yenye inafanya hata polisi za wengine ipige wakora risasi ni kwa sababu wanashikwa, wanaenda, wanarudi, wanakuja kuchekelea polisi kuambia sasa tulifika wapi, hakuna penye tumeenda. Si ni ukweli? Na tumeambia polisi mtu yoyote mwenye atakaribia police station piga yeye risasi. Mtu yoyote. Wamsaada ni sawa, wanataka kuchungwa ni sawa, mtu mwenye anaripoti wakora ni sawa, lakini mtu mwenye anajaribu kuenda kuipa bunduki ati anaenda kunyang'anya polisi bunduki, shika mtu ananyang'anya bunduki, hapa mtu mwenye anatupiwa mawe polisi anataka kuua polisi ati atakuja kupembelezwa, anakuja bunduki ni madasi.